Il-kompetenza tal-parts jekk jiġu released mill-maġistrat, għax il-maġistrat għandu l-ewwel kompetenza prinċipali, jekk jiġu released mill-maġistrat, inkwirenti jistgħu jittieħdu mill-International Aviation Authority biex f'dak il-każ jagħmlu reconstruction. Jekk jissuspettaw li l-ajruplan seta' twaqqa' b'isplużjoni esterna jew seta' twaqqa' billi ġie sabotaġġ l-ajruplan. F'dak il-każ, bil-fors ikun irid isir xi forma ta' reconstruction biex jeżaminaw il-parts fiktar dettall ħajaraw x'kien hemm li seta' ġie sabotaġġ, etc. Dina mhux kwistjoni ta' tiswija biss, mhux kwistjoni tkun engineer, because inti ħadd eżamina parts li huma mkissrin, jiġifieri li huma sploduti, maħruqin, mfarkin. Irid ikollok mhux biss esperjenza fil-metodoloġija tal-inġinerija tal-ajruplan, imma fil-mod kif inti tinvestiga l-ajruplan imfarrak b'dak il-mod. Jiġifieri irid ikun a forensic, call it what you may, expert li ikun imdorr li jagħmel dan ix-xogħol f'aviation incidents li jeżaminaw dawn l-ajruplani. Dejjem jekk ikun hemm il-ħtieġa li jaslu f'daħx. This is a very expensive process. And it's ddum ħafna għax inti ma nafx jekk rajtux ir-reconstruction tal-ajruplan tal-Malaysian Airlines li ġie kważi rikostruit f'Holland. Jidher li l-ajruplan kien tiela f'daqqa waħda, he bent forward sideways u beda niesel. Jiġifieri now jew wis probabbli tilef il-power tal-engine jew engines, il-pilot. U jista' jkun li immanuvra għax kien hemm okkażjonijiet fejn kien hemm pilots li jafolja jafu li mhux se jsalvaw, imma jippruvaw għalmenu jsalvaw il-ħajja ta' persuni oħrajn. Jekk ikun l-ajruplan ħajmur fuq xi bini fejn jistgħu jkorru nies jew hekk, jipprova jiżvija l-ajruplan billi idawwar il-flaps tal-ajruplan u l-controls li ma jkunux tilfu l-poter u jimove sideways biex ma jillendjax jew ma jaqax fuq persuni oħrajn u jikkawża iktar dannu. Jiġifieri jiena qed nippreżumi li l-pilot se tagħmel hekk biex ma jweġġawx iżjed nies.